Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zemeje ko zigiye kuba zihagaritse kugaba ibitero ku ngabo z'umwanzi ndetse zasabye abarwanyi ba Wazalendo nabo kubigenza batyo hagamijwe guha umwanya ibiganiro by'amahoro. Mu itangazo yasomye kuri televiziyo y'igihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishyira ku cyumweru, umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge yavuze ko FARDC irimo gukurikirana n'ubwitonzi igikorwa cya M23 cyo kuva muri Walikale ikagera hitwa Kibati nk'uko abivuga. M23 ntabwo yatangaje aho izagarukira mu kuva mu mujyi wa Walikale n'inkengero zawo. Kuri uyu wa gatandatu nibwo ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryavuye mu mujyi wa Walikale ndetse no mu bice biwukikije mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi ba AFC M23 bafashe uyu mujyi wa Walikale ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatatu ndetse n'ikibuga cy'indege gito cya Kigoma, nyuma yo gufata ibindi bice biwukikije birimo Ngora, Kisima n'ahitwa Mubanda. Umuvugizi wa AFC M23 Bwana Kanyuka Lawrence ku itariki ya 22 y'uku kwezi kwa gatatu, ubwo ni kuri uyu wa gatandatu, yavuze ko kugira ngo ibiganiro bya politike bibe mu mwuka mwiza ngo abarwanyi babo bafashe icyemezo cyo kuva muri uyu mujyi ndetse no mu nkengero zawo. Ati ihuriro AFC M23 ryafashe icyemezo cyo gukura ingabo mu mujyi wa Walikale no mu bice biyikikije. Kanyuka yasabye abaturage bo muri uyu mujyi ndetse n'abayobozi baho gufata ingamba zo kwirindira umutekano no kurinda imitungo yabo nyuma y'aho abarwanyi babo bawuvuyemo. M23 yateguje ko ihuriro ry'ingabo za leta niryongera kugaba ibitero ku basivile ndetse no ku birindiro bya M23 ngo izisubiraho kuri iki cyemezo isubirana uyu mujyi. Ku rundi ruhande, umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge we yavuze ko FARDC nayo yafashe kiriya cyemezo cyo guhagarika kugaba ibitero ku mwanzi kugira ngo ishishikarize kureka imirwano ndetse no gukomeza inzira ya Rwanda na Nairobi n'ibiganiro by'amahoro biheruka gutangira muri Qatar. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa gatandatu, Therese Kayikwamba ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko uruhande rwa leta rwiyemeje guhagarika imirwano vuba bishoboka kugira ngo barengere abaturage bababaye. Madame Kayikwamba yavuze ko kubera uburyo ubu bushyamirane bwagiye buhinduka ngo ubu ngubu basanze ari ngombwa kubw'inyungu z'abaturage kuganira bitaziguye na M23 mu gihe byagira umusaruro wo guhagarika imirwano. Madame Kayikwamba yavuze ko uko babona ibintu ubu ngubu ngo bitandukanye nuko byari bimeze mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize igihe biteguraga gusinya amasezerano n'u Rwanda. Ati ubu ngubu nyuma y'amezi make hari impinduka zabaye. Ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa gatatu, leta ya Angola yatangaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye kuganira na M23 mu buryo butaziguye, kandi ko ibyo biganiro byagombaga gutangira ku itariki ya 18 y'uku kwezi kwa gatatu. Gusa M23 yabyikuyemo yavuga ko ibihano byafashwe na bimwe mu bihugu by'Uburayi bibangamiye iyi nzira y'amahoro. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa gatandatu, Minisitiri Kayikwamba yavuze ko bibabaje cyane kuba M23 yarivanye muri ibyo biganiro. M23 mu gutangaza ko igiye kuvana ingabo muri Walikale hagamijwe gushaka igisubizo cy'iyi ntambara mu nzira z'amahoro, na FARDC gutangaza ko itazagaba ibitero kuri M23 ni intambwe ishobora kuganisha ku bwumvikane n'ibiganiro. Gusa ntabwo ari ubwa mbere impande zombi zemeye ibisa no guhagarika imirwano n'agahenge, ariko ntibimare kabiri bitarenzweho, buri ruhande rugashinja urundi. M23 kuri uyu wa gatandatu yavuze ko mu gihe habayeho ubushotoranyi bw'uruhande rw'ingabo za leta mu bice igenzura cyangwa se ibirindiro byayo ngo bizatera kuvanaho iki cyemezo ako kanya. General Major Ekenge nawe yavuze ko FARDC nayo ngo yibikiye uburenganzira bwo gusubiza mu gihe haba ibikorwa byo guhungabanya uku guhagarika imirwano cyangwa se kwibasira umutekano w'abaturage n'ibyabo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko yemeye kuganira n'ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu kubera ko ibintu ngo byahinduye isura. Iyi guverinoma yagaragaje kenshi ko itazigera iganira na AFC M23 kubera ko ngo n'umutwe w'iterabwoba ukorera abanyekongo ubugizi bwa nabi
ihitamo kuyirwanya ikoresheje imbaraga z'igisirikare. Nyuma yaho M23 ifatiye umujyi wa Goma mu mpera z'ukwezi kwa mbere, ku itariki ya 8 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka wa 2025, abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba n'uwa Afrika y'Amajyepfo bahuriye muri Tanzania basaba guverinoma ya Kongo kwemera ibiganiro bya politike. Mu gihe imyanzuro y'abakuru b'ibihugu itari yagatangiye kubahirizwa, M23 yafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'umujyi wa Bukavu hari ku itariki ya 16 y'ukwezi kwa kabiri. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa gatatu, perezida wa Angola akaba n'umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe Joao Lourenço yavuze ko ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu leta ya Kongo izatangira kuganira n'abahagarariye AFC M23. Nyuma y'iminsi ibiri perezida Lourenço atanze ubu butumwa, abakuru b'ibihugu bya SADC bahagaritse ubutumwa bw'ingabo z'uyu muryango zifatanye n'iza leta ya Kongo, banzura ko zitangira gucyurwa mu byiciro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, yasobanuye ko mbere babonaga ko kuganira na M23 bitari ngombwa kugera ubwo Angola yabasabye kujya mu biganiro. Ati mu gihe kirekire twashimangiraga ko ibiganiro bitaziguye na M23 bitari ngombwa, kandi ko bitari uburyo bw'imikorere yacu, ariko umuhuza Angola yatangiye gahunda atumira impande zitandukanye kugira ngo zihure ziganire. Madame Kayikwamba yavuze ko habaye ibiganiro byinshi byose bihuriza ku myanzuro yo guhagarika imirwano, kandi ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiteguye kuyubahiriza vuba kugira ngo ububabare bw'abasivile buhagarare. Ati ikindi ntekereza nuko ku mpande zitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakimbirane arimo arahindura isura mu bukana bwayo. Ati icy'ingenzi kuri twebwe ndetse no ku baturage bacu ni ukugirana ibiganiro bitaziguye na M23 bizakurikirana no guhagarika imirwano. Madame Kayikwamba yagaragaje ko byari kuba bibabaje iyo guverinoma ya Kongo idashobora kubona ko intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu ikomeje guhindura isura kandi ifite inshingano yo kurinda abasivile. Ibi bibaye ni impurirane itangaje kubera ko itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatatu niyo tariki ishingiro y'ivuka ry'umutwe wa M23. Nk'uko ikinyamakuru igihe.com cyabyanditse, itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2009 wari umunsi w'akanyamuneza n'ibyiringiro nyuma y'imyaka myinshi umutekano w'uburasirazuba bwa Kongo warahungabanye. Byari ibyishimo ku banyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, kubera ko bari bizeye ko kera kabaye bagiye gutekana ntibongere kugirirwa nabi. Byari ibyiyumvo by'abanyekongo bameneshejwe n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, bagahungira muri parike ya Virunga, nabwo uyu mutwe ukabasangayo bakisanga mu bihugu by'abaturanyi. Ibyo ariko ntabwo byari byizanye kubera ko byaharaniwe n'abarwanyi b'umutwe wa politike n'uwa gisirikare wa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Bari bamaze imyaka hafi 3 barwana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR. Ikinyamakuru igihe.com cyanditse amateka y'itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2009. Kuri iyi tariki leta ya Kongo yari hagarariwe na minisitiri ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga n'akarere Raymond Tshibanda, na CNDP yari hagarariwe na perezida wayo Dr Désiré Kamanzi. Basinyiye mu mujyi wa Goma amasezerano y'amahoro. Kugera kuri aya masezerano byagizwemo uruhare n'abahuza babiri, Olusegun Obasanjo wari intumwa yihariye y'umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, na Benjamin Mkapa wari uhagarariye aka karere n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Mbere yuko aya masezerano asinywa, CNDP yagenzuraga teritwari ya Rucuru, Nyiragongo na Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, yari imaze iminsi igaragaza ko yiteguye kurambika intwaro hasi mu gihe leta ya Kongo yakwemera gukemura ibibazo byayo. Muri aya masezerano, Dr Kamanzi n'itsinda arayoboye bemeye ko CNDP isenywa mu rwego rwa gisirikare igahinduka umutwe wa politike wemewe n'amategeko y'igihugu. Leta ya Kongo nayo yarabyemeye. Leta ya Kongo yemeye ko abasirikare ndetse n'abapolisi ba CNDP binjizwa mu nzego z'umutekano z'igihugu kandi amapeti bari basanganywe akubahirizwa. Ibi byari bisobanuye ko umurwanyi wari ufite ipeti rya general nka Bosco Ntaganda n'uwari ufite ipeti rya colonel nka Sultani Makenga bagomba kugumana ayo mapeti mu gisirikare cya Kongo.
impande zombi zemeranije ko kubana mu mahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'abanyekongo ari uburenganzira bwa buri wese. Zanzura ko impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bihugu by'abaturanyi zicyurwa bwangu zigasubizwa mu mitungo yazo. Kugira ngo umutekano w'impunzi z'abanyekongo zisubira mu gihugu cyazo ubungabungwe, CNDP na leta ya Kongo byemeranije ko hashyirwaho urwego ruhuriweho rushamikiye kuri polisi, community police. Muri rusange, aya masezerano yaragizwe n'ingingo 16 zose zagombaga kubahirizwa guhera ku itariki ya 23 y'ukwa gatatu mu mwaka wa 2009. Ubu hashize imyaka 16. Umuryango w'abibumbye wa Afrika yunze ubumwe n'uw'akarere ka Afrika y'ibiyaga binini niyo yari gukurikirana iyubahirizwa ry'aya masezerano. Abarwanyi ba CNDP binjijwe mu nzego z'umutekano za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko amasezerano yabiteganyaga. Boherezwa mu kazi mu bice bitandukanye birimo Kivu y'Amajyaruguru, ariko nyuma umwuka mubi wongera gututumba. Mu 2012 General Ntaganda Bosco yashinze umutwe witwaje intwaro mushya ushingiye ku masezerano y'amahoro yo mu 2009 ku itariki ya 23 y'ukwa gatatu. Uwo mutwe awita M23, Mouvement du 23 Mars. Wari ugizwe n'abahoze muri CNDP batahuzaga n'ubutegetsi bwa Kongo. General Ntaganda yasobanuye ko impamvu we na bagenzi be bashinze M23 ngo nuko leta ya Kongo yakomeje gutoteza abanyekongo b'abatutsi barimo n'abari barinjijwe mu gisirikare, kandi ko yananiwe kurinda umutekano w'abaturage. Uyu murwanyi yagaragaje iki kibazo mu gihe abanyekongo benshi bahungiye mu bihugu by'abaturanyi bari bakibirimo, abandi batashye barongeye guhunga. Ubu hari abamaze imyaka hafi 30 bakiri mu buhungiro. M23 yazanye imbaraga nyinshi, ifata ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru mu gihe gito, biri mu mujyi wa Goma wafashwe ku itariki ya 20/11 mu 2012 nyuma y'amezi 6 gusa uyu mutwe uvutse. Amahanga yarahuruye ubwo M23 yafataga uyu mujyi. Abakuru b'ibihugu byo mu karere barimo Joseph Kabila wayoboraga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bateranira i Kampala muri Uganda. Bamenyesha uyu mutwe witwaje intwaro ko leta ya Kongo yemeye kubahiriza amasezerano yo mu 2009. Bitandukanye n'imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu, umutwe w'ingabo zidasanzwe ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FIB wabagabyeho ibitero bikomeye cyane ufatanije n'ingabo za Kongo. M23 yasenyutse mu kwezi kwa 11 mu 2013, benshi barimo General Major Sultan Makenga bahungira muri Uganda. Abandi bahungiye mu Rwanda bacumbikirwa mu nkambi z'impunzi nk'abasivile. Mu gihe abahoze ari abarwanyi ba M23 bari mu nkambi, bakomeje kuganira na leta ya Kongo kugira ngo yubahirize amasezerano y'amahoro nk'uko yabisezeranyije abakuru b'ibihugu byo mu karere. Umusaruro w'ibi biganiro wakomeje kuba muke. General Major Makenga n'abarwanyi be basubira muri teritwari ya Rucuru mu 2017, gusa ntabwo bigeze bahangana n'ingabo za Kongo. Ubwo Perezida Felix Tshisekedi yajyaga ku butegetsi mu kwezi kwa mbere mu 2019, abarwanyi ba M23 bagize icyizere ko we ashobora kumva ibyifuzo byabo. Ndetse muri uwo mwaka bohereje intumwa i Kinshasa kugira ngo ziganire n'ubu butegetsi bwari bukiri bushya. Perezida Tshisekedi nawe yashyize intumwa za M23 ku cyizere, azisezeranya ko azashyira abarwanyi babo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe zizajya zimurinda, izindi zikajya kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu. Bamaze amezi 18 i Kinshasa bategereje kuganira nawe, ariko baramubura, basubira muri Rucuru. Mu kwa 11 mu 2021, Perezida Tshisekedi yategetse ingabo za FARDC kugaba ibitero ku barwanyi ba M23 bari bashinze ibirindiro muri Rucuru. Bari barashinze ibirindiro muri Rucuru aho bari bategereje ibiganiro n'uyu mukuru w'igihugu. FARDC igabye ibitero kuri aba barwanyi. Intambara yari yarahagaze mu 2013 irongera irubura. Mu kwa 12 mu 2023 havutse ihuriro ry'imitwe ya politike AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo M23 ishamikiyeho. Ryari riyobowe na Corneille Nangaa
wabaye perezida wa komisiyo y'amatora ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubu niryo rigihari. Kuva AFC M23 yashingwa, imbaraga za M23 zariyongereye. Ubu abarwanyi ba M23 baragenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru biri mu mujyi wa Goma ndetse na Kivu y'Amajyepfo biri mu mujyi wa Bukavu. Baracyasaba ko leta ya Kongo yemera kugirana nabo ibiganiro bya politike bigamije gukemura ikibazo. Leta ya Kongo ibiganiro yabyemeye, yemera no guhagarika ibitero ibagabaho. Ibyemeye neza ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025, neza huzuye imyaka 16 hasinywa amasezerano yaje kuvamo ivuka rya M23. Ubwo intambara yatangiraga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo abantu bari bazi ko izamara igihe kingana uku nguku. Nta nubwo icyo gihe hakorwaga ibikorwa byinshi bigamije kuyihagarika. Yari kure mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu yageze mu mijyi ikomeye cyane y'iki gihugu nka Goma na Bukavu. Ubu rero harimo harakorwa ibishoboka byose ngo irangire. Umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira ibice binini bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'iki gihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo arakora ibishoboka byose birimo kugerageza gusunika amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite amabuye y'agaciro afite agaciro ka miliyari 24 by'amadolari ya Amerika. Nicyo gihugu gifite amabuye y'agaciro menshi ku isi, gusa ntabwo abyazwa umusaruro ku nyungu z'abanyekongo. Hari raporo ya banki y'isi yasohotse mu 2024 igaragaza ko abanyekongo barenga 73.5% batungwa n'amadolari atageze kuri 2.15 buri munsi. Mu gihe harimo gukorwa ibishoboka byose ngo intambara irangire, imwe mu mpamvu zishyirwa imbere bivugwa ko zituma ingabo za leta ya Kongo zitsindwa ku rugamba harimo kudahabwa ibikenewe byose birimo imishahara ikwiye ndetse no guhabwa imyitwarire ikwiye umusirikare mwiza. Imbere y'ibi bibazo byose, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, umuherwe Moise Katumbi Chapwe, yagiranye ikiganiro n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'abantu ndetse n'ibikorwa by'ubutabazi, umwongereza ufite inkomoko mu Burusiya ariko ubu akaba atuye Washington, Bwana Piotr Kurzin. Muri icyo kiganiro, Bwana Katumbi yagaragaje ko ikibazo gikomeye kurusha ibindi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibyemezo bifatwa na Perezida Felix Tshisekedi, ahanini birimo gukoresha amafaranga menshi y'igihugu mu nyungu ze bwite. Yavuze ko Perezida Tshisekedi ngo akoresha amafaranga menshi mu ngendo no mu mibereho kurusha Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Ndetse ngo ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikoresha ingengo y'imari nini kurusha Elysée, ibiro bya Perezida w'Ubufaransa. Yanagaragaje ko kugeza ubu leta ya Kongo ngo imaze gukoresha miliyari 4 z'amadolari muri iyi ntambara ihanganyemo na M23, ariko ayo yose ntacyo yatanze mu gutuma iyi leta yatsinda urugamba, ahubwo ngo ni amafaranga ashira mu mifuko y'abantu imbere mu gihugu. Reka tubivugeho. Muri icyo kiganiro, Bwana Katumbi yavuze uburyo nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari igihugu cya mbere gikize ku mutungo kamere ku isi, ariko abaturage ba Kongo bari muri batatu ba mbere bakennye ku isi. Yagaragaje uburyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu baba bakene iyo batari muri politike, ariko bamara kwinjira muri politike bagahinduka abaherwe. Ati abantu iyo bakijya mu butegetsi bahita batangira kugenda mu ndege z'abantu ku giti cyabo cyangwa se jet privé, hanyuma bakazenguruka amahanga yose basabira abaturage babo inkunga. Ati mu 2023 twagize amatora mabi cyane. Ati kuva navuka kandi ubu mfite imyaka 60 y'amavuko. Ati nabonye aho twagombaga gukora amatora y'umunsi umwe nk'uko bigenda muri Amerika, mu Bufaransa cyangwa se mu Bubiligi cyangwa n'ahandi ku isi. Ati twagombaga gukora amatora atarenza amasaha 12, ariko twayakoze iminsi 7 yose. Yavuze ko ibyo byose ngo byakozwe mu rwego rwo guhindura ibyavuye muri ayo matora. Ati twaratunguwe cyane ubwo batangazaga umuntu utigeze atsinda amatora bakavuga ko ari ubaye perezida. Ati ibyo ngibyo bituma perezida uriho ubu ngubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba perezida utaratowe, kandi uko kuba ataratowe nabyo biteza umutekano muke. Ati nabonye abantu benshi baza mu butegetsi batagira n'igare.
uyu munsi baragenda muri jet privé. Avuga ku ntambara irimo kuba mu burasirazuba bwa Kongo, Moise Katumbi yagaragaje ko Perezida Tshisekedi ngo yabaye igihombo gikomeye cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati ubutegetsi bwe ni ubwa mbere muri ruswa no gukoresha amafaranga ya leta nabi kandi menshi. Ati mu gihe cy'ubukoroni ababirigi basigiye Kongo igisirikare gikomeye. Yavuze ko mu myaka ya za 70 igisirikare cya Kongo ngo cyajyaga mu mahanga gutanga umusanzu mu by'umutekano. Ati mbere ntabwo igihugu cyari gifite ibibazo nk'ibyo gifite uyu munsi. Ati dore impamvu abasirikare bacu batarimo kurwana ku rugamba. Atuza umushahara w'umukoloneli mu gisirikare cya Kongo. Ati na amadolari 120. Hanyuma umushahara w'umudepite wo muri Kongo buri kwezi na amadolari 25,000 buri kwezi. Umushahara w'umusirikare muto uri ku rugamba wo na amadolari atageze kuri 80 buri kwezi. Bwana Katumbi yagaragaje ko ingengo y'imari ikoreshwa na Presidence ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari nini kurusha ingengo y'imari ya Presidence y'u Bufaransa. Ati ngaho gereranya ubukungu bwacu n'ubw'Ubufaransa. Ati Perezida wacu akoresha amafaranga menshi kurusha Emmanuel Macron. Ibyo ngibyo ubwabyo bikwiye gutuma uhagarika gukomeza gushinja abandi kubisoko y'ibibazo byawe. Ntabwo ushobora guhemba umusirikare amadolari 80. Ati nanjye ubwanjye ntabwo najya gupfira amadolari 80. Yavuze ko uyu munsi nta gisirikare leta ya Kongo ifite. Ati ni igisebo kuba dufite igisirikare kitarimo kurwana, nyamara kuva mu gihe cy'ubukoroni twari dufite igisirikare gikomeye cyane. Ati aba ba M23 mubona mu 2012 Kabila yabatsinze akoresheje miliyoni 300 z'amadolari. Uyu munsi guverinoma imaze gukoresha miliyari 4 z'amadolari. Ati kandi ayo mafaranga nta handi ajya, ahubwo aguma imbere mu bantu bamwe na bamwe bari mu butegetsi. Bwana Katumbi yavuze ko ashyigikiye kuba Amerika yagira uruhare mu kurangiza intambara, gusa ibyo kuyiha amabuye y'agaciro ya Kongo byo ntabwo abona uburyo bizashoboka. Mu kiganiro na Fox News ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatatu, Perezida Tshisekedi yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza kugirana na Amerika ubufatanye, ashingiye ku ruhare rukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira mu mibereho y'isi. Yaragize ati dutekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika dushingiye ku ruhare n'ijambo zifite ku isi ari umufatanyabikorwa w'ingenzi cyane dukwiye kugira, kandi twishimiye cyane kubona ku butegetsi bwa Donald Trump ibintu birimo kwihuta cyane ku mpande zombi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihariye amabuye y'agaciro menshi ya cobalt ku rugero rwa 70% ugereranyije n'asigaye ahandi ku isi. Ni amabuye yifashishwa mu gukoresha ibikoresho birimo batterie z'imodoka n'iby'ikoranabuhanga. 60% bya coltan yose iri ku isi iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bafite gasegereti, zahabu na diamant. Perezida Tshisekedi yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka gukorana n'igihugu cyayifasha kurinda umutekano wayo, kikanayifasha gutunganya amabuye y'agaciro bidasabye ko yoherezwa mu mahanga. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko amasezerano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iteganya kugirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashobora gufasha mu kugabanya ubukene bw'abanyekongo, cyane ko azatanga imirimo myinshi. Ati turashaka gucukura aya mabuye y'agaciro ariko no kuyatunganya kubera ko azarema imirimo myinshi, kandi turashaka ubufatanye buzaha ibihugu byacu amahoro n'umutekano birambye. Yabajijwe uko aya masezerano azafasha mu kurinda umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asobanura ko yifuza ko bwazaba ari ubufatanye bwubaka ubushobozi bw'ingabo za leta ya Kongo, kandi ko Amerika ishobora gushyira igitutu ku mitwe yitwaje intwaro. Ati twakubaka ubushobozi bw'ingabo zacu n'inzego z'umutekano, kandi ntekereza ko Amerika ifite ubushobozi bwo gukoresha igitutu cyayo no gutanga ibihano kugira ngo imitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo igenzurwe. Perezida Tshisekedi yabajijwe inyungu abanyamerika bazabona muri aya masezerano, asobanura ko ibigo by'ikoranabuhanga bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizifashisha aya mabuye mu gukora ibikoresho bifite ubwiza bwisumbuyeho. Ubushinwa ni umufatanyabikorwa ukomeye wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ndetse nibwo bufite ibirombe byinshi mu ntara zitandukanye z'igihugu. Bwahaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibikoresho birimo drone za CH4 byo kwifashisha mu guhangana na M23. Perezida Tshisekedi yasobanuye ko mu myaka y'1970 n'1980 Amerika ariyo yagiraga uruhare runini mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko nta kibazo afite cyo kuba yasubira muri ibi bikorwa. Ati baravuga ngo ahantu hahora n'icyuho cyo kuziba.
ati ntabwo ari uko ari Ubushinwa bwongereye imbaraga muri Afurika, ahubwo na Amerika yacitse intege muri Afurika. Ati tuzishimira cyane kubona hano inshuti zacu z'Abanyamerika zahabaga kurusha Abashinwa muri za 80 na 90. Hari Umunyamerika witwa Jason Starnes, ni umwanditsi akaba n'umushakashatsi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yabwiye BBC ko abona ko intambara yamaze igihe kirekire mu burasirazuba bwa Kongo ishobora kuba igiye gukomeza mu yandi mezi atari make mu gihe hakiri ukutumvikana mu biganiro bigamije gushaka amahoro. Starnes yasubije ibibazo bya BBC nyuma y'uko inama hagati ya Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame muri Qatar yari yahaye bamwe icyizere ko ikibazo gishobora kubonerwa umuti. Uyu Munyamerika avuga ko mu mezi menshi ashize ibiganiro byo guhuza leta y'u Rwanda n'iya Kongo byabereye muri Angola ngo byageragejwe kugera mu kwa 12 mu mwaka ushize, ariko bikaba byarananiranye. Ati kandi ntekereza ko kudatanga umusaruro kw'ibi biganiro ari byo byatumye intambara irushaho gukara, M23 igafata Goma na Bukavu. Yavuze ko ibiganiro by'Idoha ari intambwe imwe, ariko ngo ntabwo ari intambwe y'ingenzi, ngo kubera ko Qatar isa nk'aho ari inshuti ya leta y'u Rwanda kurusha iya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyize imbaraga cyane mu gushaka igisubizo giturutse mu mahanga. Nk'ubu Minisitiri wungirije w'umutekano w'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Eugenie Chiela Kamba, aherutse kugira uruzinduko muri Korea y'Epfo, aho ngo yagiye kwiga uko igihugu cye cyakaza umutekano ku mupaka wacyo n'u Rwanda. Kuva Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru byatandukana, ntabwo ari ibihugu by'inshuti, ndetse bifite umupaka ukomeye cyane udapfa kwambukwa n'uwari we wese. Kuri uyu mupaka hashyizwe uruzitiro rurerure rw'ibyuma, ibikoresho by'ikoranabuhanga, ndetse hatabwa ibisasu kugira ngo uzagerageza kuhambuka bizamuturikane. Ubwo Minisitiri Kamba yasuraga umupaka wa Korea y'Epfo n'iya Ruguru ku itariki ya 20 y'uku kwezi kwa gatatu, yatemberejwe ibice bitandukanye, asobanurirwa uburyo umutekano waho ugenzurwa bihambaye n'uburyo bukoreshwa. Uyu muyobozi yasobanuye ko igitekerezo cy'uruzinduko rwe muri Korea y'Epfo ngo cyaturutse ku bushotoranyi bw'u Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda kuyitera, ariko rwabihakanye kenshi rugaragaza ko ari ibirego bidafite ishingiro. Uyu muminisitiri yavuze ko yasuye umupaka wa Korea y'Epfo n'iya Ruguru muri Seoul kugira ngo asobanukirwe ingamba z'umutekano ngo zashyizwe kuri uwo mupaka. Mu kwa 10 2023, Perezida Felix Tshisekedi yavugiye Brazzaville muri Repubulika ya Kongo ko ateganya kubaka urukuta rutandukanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ati ndashaka kuvuga ko niseguye nka Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko kuba ndi mu bibazo nk'ibi ngibi ntashishikajwe no kubaka ibiraro, ahubwo ni inkuta zo kurinda abaturage bacu. Mu kwa 3 2024, Perezida Tshisekedi yahinduye imvugo ubwo yahuraga na Perezida Salva Kiir wayoboraga umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, asobanura ko kubaka urukuta ngo byatwara amafaranga menshi. Ati Kongo ifite abaturanyi 9, ati tubaye twubatse urukuta byazagorana guca inzira ijya muri Kongo. Ati ndatekereza ko twazicuza kubera ko twakoresha amafaranga menshi muri icyo gikorwa aho kuyashyira mu bindi. Ati Imana y'ubwayo niyizi ibyo Kongo ikeneye kugira ngo itere imbere. Umubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wazambye byeruye mu ntangiriro z'umwaka wa 2022. Amasezerano y'ubufatanye ibihugu byombi byari byaragiranye yarasheshwe, ingendo z'indege za Rwanda zirahagarara muri iki gihugu. Mu gihe Perezida Felix Tshisekedi avuga ibyo, Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mahmoud Ali Yusuf we yavuze ko yishimiye guhura kwa Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi. Mu nyandiko yahise asohora yaragize ati umuryango wa Afurika yunze ubumwe ushyigikiye ko ibisubizo bya Afurika bikemura ibibazo bya Afurika nk'uko bikuye muri gahunda ya Rwanda na Nairobi. Ibiganiro bya Doha byabaye mu mwuka mwiza w'ibitekerezo byubaka, bihura n'izi ntambwe kandi byuzuza ingamba zashyizweho n'akarere. Mahmoud yasabye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugendera mu murongo watangiwe i Doha, bikifatanya mu gushyira mu bikorwa imyanzuro y'amahoro yafashwe. Yizeza ko Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe izakomeza kubishyigikira. Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi baherukaga guhura na Emmanuel Macron mu kwezi kwa 9 mu 2022 ubwo bari New York.
mu gihe Perezida Antoine Felix Tshisekedi avuga ko nawe yishimiye ibiganiro byamuhuje na Perezida Paul Kagame i Doha. Umuyobozi w'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Kongo riri no mu byatumye habaho ibi biganiro, we agaragaza ko abarwanyi babo batazaha agaciro imyanzuro yafatiwe mu biganiro byahuje Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi mu gihe iyo myanzuro yaba idakemura ibibazo byabo. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru Reuters kuri itariki ya 20 y'ukwezi kwa gatatu, Bwana Corneille Nangaa uyobora AFC M23 yagaragaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budashaka kumva ibyifuzo bya AFC M23. Ati ntacyo tugifite cyo guhomba, tuzarwana kugera ubwo impamvu yacu izumvikana. Abarwanyi ba AFC M23 basobanura ko barwanira abanyekongo bakomeje kugirirwa nabi, bamburwa uburenganzira bwabo. Nyuma yo gufata umujyi wa Goma ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere na Bukavu ku ya 16 y'ukwa kabiri, abarwanyi ba AFC M23 bakomeje kwagurira ibirindiro muri teritwari ya Walikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu gihe bahanganye n'ingabo za leta ya Kongo, Nangaa yavuze ko abarwanyi babo bakora ibi birwanaho kubera ko ngo babatewe n'ihuriro rya leta ya Kongo. Ateguza ko mu gihe bakomeza guterwa ngo bazakomeza kurwana kugira bakuyeho byose byabangamira umutekano wabo. Bwana Nangaa yavuze ko AFC M23 ngo nta makuru arambuye ifite ku byaganiriweho ubwo Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi bahuriraga i Doha. Agaragaza ko niba ibyo biganiro bidakemura ibibazo byabo ngo ntabwo bazabishyigikira rwose.